Селям алейкум, студияда Айша Шулакова, келініс автанын энес асвақалары ақында лафетейік бүгінгі программамызда. Эфирде бір саат, суалерге Қырым елбасшысы жауап бере. Мен эпысы мевзуларны білем, бір суалге геже яда күндіз жауап беріп олачағымы яқшы білем. Қырым елбасшысы Сергей Аксеновның Милет телеканалына эксклюзив интервьюсы. Devlet Дума сайлавлары бір қач күнден сон башланacak. Біз бұл сайлавларға зияде жемесулиетлікнен янашмақ керекміз. Қырымда рейберевге азырлық насыл алып барыла. Кечкен сенеге баққанда бір бұтчыққа зияде. Қырымда бір бұтчық тонна боғдай берекеті жиылды. Біздің фікірімізге көре, бұл боғдай өтмек фураж балансына етерлі олур. Берекет жиылуының нәтижелері ақында Қырымның вице-премьер назиры Кой Хожалық назиры Андрей Рюмшин тариф еті. Меденет олачақ мы яда yok. Здесь вообще не... Мында не төлевле, не де бедава дерслер бар. 2025 сенеге қадар Кой ерлерінде меденет меркезлері пейда олыр. Сувбасувлар коронавирусның яны далғасы, Қырым татарлар топлы яшаған микрорайонларының абаданлаштырылығы, Қырым сакинлерінің суалері чоқ, біріне жауап беклейлер. Қырым елбасшысы Сергей Аксеновның эссас интервьюсыны талил етейік. Мевзыны мұхбірлеріміз девам еті. Сергей Аксенов саат тақмай, ама оның арби пунктуаллығы әркезге белі. Аңлашылған вақытқа даққаға Жұмхуриет елбасшысы телеканалының енді яқшы таныш, ама денішкен студиясына кіре. Bu yerde icadi proyektler için dekoratsiyalar olacak. Programmalar bu yerde yazılacak. Şimdilik da her şey proyektte. Жұмхуриет елбасшысы bu yerге сық келген мұсафыр олған ақында диварда сылы фотохроника қатырлата. Фотолардан Аксенов бүгінгі прайм-таймның қараманына Аксеновға назар ташлай. Я не знаю, у меня не знаю. Учу в режимі бармы, мен білмейм, менде мында не учу, внеде қонув, энзиманевей телефон. Енді субет етмек үшін кедер еткен шей жоқ. Мен эпысы мевзуларны білем, бір суалге геже яда күндіз жауап беріп олачағымы яқшы білем. Аксеновнен субет бір телеканал үшін қиметлі шейдер, оны әлде етмек үшін атта эфир яйлавның сеткасыны деңіштірмек мүмкін. Кадрның терс тарафында бұю коллектив. Сіз оларны көрмейсіз, ама олар олмаса экранларыңызда бойлы ресімде олмас еді. Месулиетлікнің дәрежесі пек yüksek Жұмхуриет елбасшысы нен эфир бақу рейтинглері оза. Хаталар қачырмақ мүмкін дегіл. Мотор! Мотор, балар, диқат, екінші камераны қыбырдатмаңыз. Селям алейкум, Милет телеканалының эфирінде главный интервью адлы яңы проект. Оны Жұмхуриет елбасшысы Сергей Аксенов ача. Хайырлы ақшамлар, Сергей Валерьевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Бір саат эфир вақытым. Бойлы эфир колемі, бұ азмы, чоқмы. Креслода бойлы мұсафыр отырғанда істеген мевзуларына мүмкін, ве бұ вақыт мерақлы. Бірінші ерде тұрған мевзу Қырымның басқан сув. Біз үшін ең жидді меселелерден бірі ақыбетлер жоқ етілігі әркімге ярдым етерміз, истисна олмаз. Бір қачдаққа рақам ве делил. Субеттешлер ең тайзеве музакире етілген мевзуға кечелер. Анғара көйінде газ борусы патлатылуында қабатлылар жазаланмақ керек. Все дали расклад, согласно которого... Ершейін аңлаттылар, бұңа көре жинаятны Украинаның истихбарат идаресі сымарышетті. Не айтмақ мүмкін, біз олардан башқа тактика беклемейміз. Қырым шерлерінің реберлеріне йоланылған Жұмхуриет елбасшысының месседжі Милет телеканалының студиясындан яңғырай. Мейданларда тоқтатылған тамиратлар нонсенс, ішкейсе инсафнен янашмалы. Аксалда зенатны деңіштірмек керек. Коллеги мои понимают свою ответственность. Менің зенадашларым өз месулетлігін аңлайлар. Мен енді айтқаным кібі кері қайтмам. Екі тазерден сон сағлықнен барыңыз, шақси бір шей жоқ. Ерлі мехияслы мевзулардан глобаль мевзуларға. Киевде кешірілген Крымская платформа адлы саммит. Украина деверінде 20 елдан зеде вақыт бір шей япылмады. Шымды исе суаль енді қапалы. Землю людям обещали. Адамларға топырақ берерміз деген еділер, мұнда көшіп келгенлерге. Қырымдатарлар айтсынлар, насыл программалар олды, не япылды, бір шей япмадылар, вақыт ялан. Чешіт милет векілеріні бірі-біріне қаршы қояйдылер.
Cumhuriyet yolbaşçısı Ozı айтқаны көбі o vaqt kun mevzusuna bilе. Yakında Telegram kanalını açtı. Milletning de aynı boyle kanalı efir devamında sıcak oldu. Эфир с главой Крыма это всегда... Cumhuriyet yolbaşçысының интервью вақыт драйв. Ең esas ve meraklı ibarelerini seçip olarını bizim içtimai ağlarımızda, Telegram kanalımızda yerleştirmek pek muhimdir. Subet yekunlengen son spiker lafqa keçmezden evvel айтқанларını hatırlamak kala. Cumhuriyet yolbaşçısı için kolaysız sualler olsa bile çözüp olmaganları yok. Зенаддашлар, өз тәжірибем иле әршейін огренем. Еркун, мен огренгенім ақты айтмаға утанмайым. Ве мукеммел олмақ үшін да чоқ огренмек керегім. Мундережели эфир кечкенini duymay kalasın. Sergey Aksyonov nevbeteki sefer Millet telekanalına kelgeni aqta çoqtan çoq sitatalardan gayrı çekilgen kadrlar hatırlatacak. Divarlarda yangi fotolar asılır. Olarning sayısı kütlevi malumat vasıtaları talap etilgenini tasdiqlay. Devlet Duma mebuslarının saylanmasına bir haftadan az vakit kaldı. Reyberuf 3 gün sentyabrının 17'sinden 19'ine kadar devam edecek. Şimdi evden uzak yerlerde rey vermege isteyenlerinin arizaları kabul edildi. Böyle istekni çok fonksiyonel merkezlerde territorial saylav bölümünde ya da Gosuslugi saytının vasıtasının bildirmek mümkün. Tafsilatlıca levhamızda. Bülletin tayinlenmеген şekilde. Men айтқаным көбі бойле бюллетенлерні koyup kabul etmey, kaytara. Лекциялар ve ameli dersler, saylav bülletenlerini ogrengen kompleksler yani kayıplar operatorlarını böyle hazırlaylar. Bu mütehassıslarga büyük mesuliyetlik yükleniyor. Operator tek blanklarını beri, ama bunun beraber hareketler algoritmini riayet etili. Hatalar kaçırmaga mümkün değil. Şunun için rey beru başlaganda olar işinin hepsi inceliklerini yaxşı bilmek kerekler. Toplanganlar akıllı urnalarının ne yapmaga bileler. Bu 2018 senesi prezident saylavlarında alıngan bilgiler. Şu cümleden onlarga da bir kere tekrarlanmak için. Bu saylav циклının hususiyetleri nasıl olğanı ve texnikanı nasıl etip doğru kullanılmak gerek. Biz her sefer el saylavlardan evvel adamlarını böyle öğretemiz. Saylav vaqtda kayıplar daima video gazetevde bulunacak. Şimdi Kırımda böyle komplekslerinin sayısı 260'tır. Onlarını Cumhuriyetinin büyük şehirlerinde yerleştirecekler. Kalgan damartalarda komissiya azaları bülletenlerini elinden sayacaklar. Bu olacak. Rusya Federasyası devlet mebuslarının saylavı için basılgan bülletenler. 3 milyonga yakın nusxa. Hepsi formal kaydeler riayet edildi. Saylav komissiyasına bülletenler basmahaneden yetkizülüvü boyunca aktlar imzalandı. Bu hepsi saylav komissiyası azalarının ve jurnalistlerinin közleri ogunda yapıla. Bülletenler renkine göre ayrılacak. Federal saylav okrug boyunca açık mavi tüste. Bir mandatlı okrug boyunca ise yeşil. Bülletenlerinin tüsleri boylu. Olar söz sırası tangir setka ile korçalangan. Her bir bülletin için marka var. O bülletin üstüne yapıştırılacak. Bu marka merkezden alındı ve sahte vesikalar hakkında söz bile yürsetilmey. Bırak sayılgan nusxalar saylav komissiyası azaları ve jurnalistlerinin közleri ogunda yok edili. Bu teknik bırak. Onlarını donatma doğrultulgan ve sınalgan vakit bastılar. Bülletenlerden gayrı saylavcılarının cedvelleri de adresatlarga barıp yetti. Onlarını endi regional saylav komissiyalarının vekillerine teslim ettiler. Cedvellerini ko'rganimiz kabi endi elde ettik. Davetnameler endi tarqatildi. Saylav komissiyaları için odalarda hazır. Bulungan yerde rey vermek için ariza yazmak gerek ve sozmak olmay. Sentyabrının 13'üne yetiştirmek gerek. İstegen her bir saylavcı tek territorial komissiyaga degildi MFC idaresine Gosuslugi portalına damarta komissiyasına yetip barması mümkün. Munda o bulungan yerinde rey vermek için ariza yazabilir. Böyle imkanının sağ şehrinin sakini Yekaterina Mikhalchenko da kullandı. Şahsen özü bölük komissiyasına geldi. Saylav günleri 3. kurs studenti Saratov şehrinde okuvda bulunacak. Mana endi arizanın koparılgan kısmı berildi. Men endi hasevetlenmeyim. Men için bu pek yaxşı ve işançlı. Bütün Rusya saylavlarda Kırım sakinlerinin iştirakine bütün dünya cemaatçılığı dikkat ayıra. Çetel provokatorları her bir adımını gözeteler. Rusya'nın başka regionlarında bakanda
біз бу сайлавларга зияде жемесулиетликнен янашмак керекміз. Менімче Кырым сакинлерінің эксериеті бұны пек яхшы анлайлар. Умют етемки, 14-нчі сенесі сайлаганымыз кібі, бу сененің сайлавларында да эвелкі кібі да фаалік көстерерміз. Сайлавлар ачык айдын кечмесini эвелки сенелері олғаны кібі онлайн шекілді көзетмек мүмкін олар. Эпысы сайлав бөліклерді ерлештірілген видеокамералар ярдымынен. Рейберів жеряныны эмді жемат көзетіжілері бақажақ, оларның жедвелері да шекіллене. Сайлав компаниясы сонуна якынлаша. Фирқалар үшін бұл ең sıcak дәвір. Сайлавға 6 күн қала. Сайлавлар 3 күн девам етecek. Сентябрьнің 17, 18 ve 19 күнлері. Ойсақынызны қолланыңыз. Мемлекетіміздің келечегі бізге ұзымызге бағлы ve тамам шымды бөле вақыт келе. Şimdi ise yayınımızın başka mevzularına geçeceğimiz. Kırım'da bereket jıyılığının sıcak mevsimi. Boğda bereketi yaxşı, hatta eksportka yetecek. Kunyalyanın jıyılığı da rekord tura. Kırım brendleri ise növbetteki kere Вкусы России adlı yarışta iştirak etti. Agrariyalardan de nasıl rekordlarını beklemek mümkün olğanı aqta Kırım'nın vice-premier naziri, koy hocaliginin naziri Andrey Rümshin tarif edecek. Андрей Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Сейчас у аграриев Крыма по-настоящему горячая пора сбора урожая. Какими результатами можно уже поделиться? Крым закончил уборку зерновой группы на площади 530 тысяч гектар. Собрано 1,5 миллиона, урожайность 26 центнеров. Это хороший вал зерна. По сравнению с прошлым годом и урожайность выше. Считаем, что этого зерна будет достаточно, чтобы закрыть хлебофуражный баланс Крыма. Это в первую очередь население паи, животноводство, и часть зерна остается на семена и свободные продажи. Свободная продажа, будем говорить, что она пошла уже. Хлебофуражный баланс позволяет окрепнуть нашим сельхозтоваропроизводителям. Цена очень хорошая сегодня, от 15 до 17 тысяч тонн зерна. Это выше, чем в прошлом году. Я думаю, что селяне должны быть довольны и запасти определенные запасы в семенах, в удобрениях и в горюче-смазочных материалах для того, чтобы закрыть осеннюю посевную работу. А как обстоят дела с виноградом и подсолнечником? Мы знаем, что сейчас активный сбор и этих культур. Сегодня приступили уже наши садоводы к массовому сборку яблок семечковых. И я считаю, что мы будем не хуже прошлого года. Мы должны собрать где-то 80-100 тысяч тонн. Сегодня собрано около 10 тысяч тонн. Массово уже приступили ко всем созреваниям всех сортов. По винограду у нас ситуация тоже приступили уже сахар 18% в основном во всех технических и столовых. Сейчас приступили уже даже не только с ручной сборки, но и механизированной. Сегодня работает на территории Крыма 4 комбайна, которые выбирают от 10 до 15 гектар. В целом уборку мы планируем закончить в течение месяца-полтора, если будут хорошие погодные условия и не хуже прошлого года. Сказалась ли непогода на качестве и количестве урожая? В целом, погодные условия, если брать зерновую группу, то мы видим результат положительный. Что касается овощных, то немножко они пострадали в связи с тем, что летние посевы, которые были пересевались, это десятки миллионов убытков понесли, повторная закупка семян, капельное орошение. Думаю, что благодарен нашим сельхозпроизводителям, которые все-таки нашли у себя средства, возможности пересеять и дать возможность нам видеть будущее с овощами. На семечковые, косточковые наши плоды, которые дали сегодня хороший урожай, дожди, которые проходили, они дали позитивную, конечно. На налив очень хороший, высший сорт, в основном все убирают, и это хорошая идет закладка почки на будущий год. Это дожди только повлияли с положительной стороны. А стоит ли ожидать повышения цен на какие-то продукты, социально значимые овощи и фрукты, или дефицита? Сегодня тот сбор, который идет, мы по Южному федеральному округу, у нас самые низкие цены. И спасибо нашим овощеводам, которые сегодня выставляют на ярмарках, на всех площадках торговли, где им предоставлена возможность, продукты доступны. Ярмарки проходят в Керчи, Феодосии, у нас в Симферополе традиционно. Мы запланировали на ближайшие недели и в Алуште, и будут у нас и в Патории, и в Армянске. Я думаю, что все горожане будут видеть этот продукт, он будет доступен для того, чтобы запастись и на зимний период времени.
Крымские фермеры, выращивающие лекарственные эфиромасличные культуры, получат господдержку из федерального бюджета. Что им даст статус сельхозпроизводителя? Хотел бы остановиться, что мы на протяжении 3 лет около 22 миллионов выдаем за счет Крыма, благодаря Сергею Валерьевичу Аксенову, который дает поддержку нашим эфиромасличным, но также это принято сегодня уже на Российской Федерации уровне. Я считаю, что те средства, которые будут уже одной строкой прописаны эфиромасличным, дадут им возможность увидеть совсем другие средства и даст возможность Крыму более массово развивать эту культуру. Какие бренды Крым в этом году представит на конкурсе «Вкусы России»? В 2021 году на «Вкусы России» предоставлено 7 номинований, в прошлом году было 5. Крымское масло из виноградных косточек, крымский персик, крымская оливка, черноморские устрицы, караимский пирожок, ялтинский лук и крымское вино. Шансы имеет каждый продукт, но хотелось бы закрепиться именно с вином, в первую очередь ялтинским луком, но я думаю, что каждый вид, и караимский пирожок, он тоже имеет свою возможность, косточки, оливки, все уникальные, как будут наши жюри определять и наши жители Крыма, гости Крыма, от этого будет зависеть и результат. Для чего нужна сельскохозяйственная микроперепись и какие уже есть результаты? Перепись прошла у нас в 2021 году, раз в 10 лет, с 1 по 31 августа. Она прошла очень успешно. Есть определенные уже отчеты, которые мы попросили, чтобы нам подали. Основной будет отчет после Нового года, но мы понимаем, что важность и значимость этой переписи для Министерства сельского хозяйства, для наших районов в первую очередь, чтобы видеть, какое идет развитие той или иной отрасли, животноводства, растениеводства, и где нам надо уделить внимание на слабые места. Можно сказать, что 100% все прошло удачно. Единственное, в Симферопольском районе ряд было отказников, но я думаю, что технически это можно поправить, обойти там по новой и снять все эти проблемные вопросы. В целом перепись в Крыму удалась, и она была в новом формате. Все переписчики ходили с ноутбуком. Это очень доступная информация, сразу заходила на сервер. База данных это сегодня обрабатывается. В Российском Крыму сельхозпроизводители начали получать колоссальную поддержку, выделяются субсидии, гранты различные. Какая работа проводится в этом направлении в этом году, какая сумма на это рассчитана? В 2021 году Минсельхозом получено 2 миллиарда 400, 300 из них 380 миллионов это крымские, софинансирование 5%. Сегодня уже выделено 1 миллиард 100, это 55%. Я думаю, что в сентябре мы дойдем цифру где-то 75-80%, и в декабре закончим традиционно 99,9%. Сегодня мы работаем над выдачей субсидий виноградарей, садоводов уже закрыли, мы выполнили индикаторы. Сегодня выдаем на семена элитные, сегодня мы даем связанную поддержку нашим представителям. Также в этом месяце у нас будут уже фермеры, получат средства кооперации, получат у нас стартапы, молодые начинающие фермеры. То есть идет полное освоение финансирования наших сельхозтружеников. Как идет подготовка к предпосевной? Сегодня задача стоит 535 тысяч на уровне прошлого года, даже чуть больше будет посеяно озимых зерновых. 120 тысяч гектар у нас паров в хорошем состоянии. Сегодня практически мы обеспечены 100% и проверены наши семена. Одна проблема сегодня – это удобрения. Произошел большой рост удобрений с 30-35 тысяч до 60-65 тысяч. Но мы рассчитываем на субсидии, на понимание наших тружеников, что без удобрения у нас не будет тех урожаев, которые поставлены перед нами. Что касается в целом, то мы закупили в этом году уже большое количество техники, еще обновляем парк, уже на 1 миллиард 100 мы закупили. Общее у нас около 8 миллиардов, 78% обновления парка. Я думаю, что новая техника уже вступит в посевную кампанию. Расскажите, пожалуйста, и о господдержке элитного семеноводства. В этом году выделено 65 миллионов, практически они уже освоены. Мы в этом году даем новый формат именно нашим семеноводческим хозяйствам, чтобы они выращивали свои семена и реализовывали их всем нашим рядовым хозяйствам в Крыму. Излишки могли бы продать на Южный федеральный округ. Какие прогнозы на следующий год? Прогнозы рано говорить, но хотелось бы, чтобы они были не хуже
такая наша задача каждый год добиваться лучших результатов. Андрей Васильевич, спасибо за интервью. Спасибо вам. Ярым асыр девамында ватанға Авдет Олунов арзусы иле. Тек Русия или Крымда Крым-татар халқы ilk сефер девлеттен дестек алды. Ана тілімізге девлет тілі статусы берілігі, мескен алу фақы, инкишаф үшін имканлар. Тәфсилатлы Жалев хамызда. Бала бақчасы мектеп парк Хастаханеве жемаат нақлеті де якын ерден қатна башлай. Санки мынасына Зиманевей микрорайонының нөмінесі. Ләкин әрше олмасы үшін меденет евы етішме ве Крым татарлар топлы yaşаған ерлерде вазиет бойле. Ватанға алып келген мешақатлы ел бош ерлерде евлер құрылығы, мади қиынлықлар, иш тапув проблемлері. Аяққа тұрмақ үшін халқымызға чирек асырдан зияде вақыт керек олды. Украина дәвірінде Крым татарлар топлы yaşаған ерлеріні ватандашларымыз өз күчлерінен абаданлаштырдылар. Русиялы Крымда елларны, ышық, суф ве газ ағыларны девлет құра. Ерлі сәкенлерге рухи жеттін инкишаф етмеге чоқча имканлар açıldı. Қайтарма яңғыра башлағанынен кичекемир ойнап башлай. Шымдылик милей ойын да yüksek дәрежеде дегіл. Практикасы аз. Месяц походили. Бір ай ойынларға қатнадық. Шымды қатнамайық. Вақыт етішмей. Емді мади тараптан қиын. Ер-ерде пара керек. Османовлар айлесінде уч бала. Оларны меденет мерkezlerine алып бармақ үшін вақыт етішмей, чүнки иш чоқ. Олар yaşаған қасабада есе ось меденет евлері yok. Цветочек какого? Чичек насыл рынкте? Пинг. Русча насыл олacak? Гуль-гулю. Кичик Эмилия четел тіллерні бегені погрене. Шымды енді бала чоқысы ренклерні вел рахамларны инглиз тілінде біле. Тек истидатларны инкишаф етмек үшін қасабада имкан yok. Даже чтобы куда-то отвезти. Ярым сатлық дерске алып бармақ үшін чоқ вақыт керек. Мында не төлевлі, не де бедава дерслер бар. Баламы Крым-татар ойынларына бермеге истередім. Жылман дорт көйінде де вазиет айны бойледір. Мамут Султан вадисінде меденет евы бар, ләкин пек ұсақ ерлеше. Хочется иметь клуб для того. Егер бізде клуб олсайды, о заман концертлерді олур еді. Санат инкишаф етмесіні істейім. Балалар біздің санатымызға яқынжа алсунлар. Артистлер келіп, саналаштырмалар, көстерсіндер. Бізде еслі башлы адамлар чоқ. Көй ерлерінде меденет ве санат саасының инкишафына чоқ пара айрыла эм федераль, эм ерлі бюджеттен. Çalışkan меденет evlerini tamir etuvden gayrı Zemanevi техниканен донаталар. Келечекте яны меденет evlerinin ve меденет merkezlerinin kuruculuğu planlaştırıla. Buna 4,5 milyard ruble керек. Şimdiki vakit программа Rusiyanın iqtisadi inkişaf nazirliginde muzakere etili. Эта программа реализуется. Бұл программа бұттун жымхуретімізді әмелге кечіріле. Бұнен бір сырада Крым-татарлар топлу yaşаған ерлерге бұйық диқат айырыла. Мұнда да біз құручылық планлаштырылғаны ақында. Бұл ерлерде не қадар адам yaşағанына көре, бұйық яда кичік меденет мерkezleri тікленілер. Бұлар эпосы медениет назірлігінің планларында бар. 2025 senegece nazirlik Kırım'ın er yerinde eglence faaliyet boyunca ihtiyaçlarını kapatmak gerek. Tamam Rusiyeli Kırım'da milletimize çeşit meseleler çözülüvünde devlet tarafından dikkat ve kol tutup gösterildi. Bugün obyektleri kuruла. Çok kvartiralı evler tıklenilip yönelişinde de iş devam etti. Bu sene biz sende 2 evni eksploatatsiyaga көрсетeceğimiz. Gelecek yılı 11 ev planlaştırıla. Böylelikle nevbet 50%'ni kapatacak. Koşma olarak da mesken satın alınıp programması var. Halkımızın ameli dekoratif sanatı, milli oyunlarımız, yüreklerimizge hoş gelgen folklor, halkağız yaratılıcığı ve etnik cetin dikkatқа layık yerler. Bular hepsi Kırım'dan tış belli. Her yıl onlar milyonlarca turistini celp eti. Bizim çok asırlık Kırım-tatar medeniyetimiz yarım adanın variyetidir ve bunsuz Kırım'ны tasavvur etmek kıyın. Бүгінге bu hepsi malumatıdı. 8:30'da haberler yayınını kaçırmanız. Men ise sizlerden sağlıklaşam. Көрішкенже.